تركت هواي، تركت بضاعتي دنياي، تركت هواي، تركت بضاعتي دنياي. قال النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا من قلبه. Paling bejrana manusia oleh tang syafaat yapon kanjeng Nabi hari kiamat orang saat zikir la ilaha illallah kalaban ate seikhlas. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Toreh penyereng. La ilaha illallah. Untung raja orang ngaji bakal dadi orang ngerti tepa ibadah tauhid akhlak senyebab pagi masuk surga. Rogi ongku reng tak ngaji coba becek pas tak ngerti amaksiat saben are semacalaka saampun mate. Umur lancang tada gunana munta ibadah dak pangirana cuma nambai sangat seksana dalam kubur benurakana. Ngiring satajah pada atobat maca istighfar ban solawat ajawi
lako maksiat cepat tobang ibadah solat. Cukan paakor sataretanan keluarga satatangkean cek sampai nyake ate makle selamat saampon mate. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi qala fi muhkami kitabihil azizil hakim, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwal azizul hakim. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا من معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. رب أكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام آمين. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, sesepon sedana kiai segi pura paring ceramah kiai moga-moga ceramahna dadi ilmu manfaat. Sukan para kiai sealongku nang musalla sedaya sebutan kaula amur jaki ban ngaku ngaki sapa ora tak bisa nyebut asmana ajunan. Para asatid asatidah sedaya wali santri sedaya alumni madrasah Ihya'us Salafiyah, Ihya'us Salafiyah, sadayana santri, sadayana keluarga Kak Dintoh, sadayana beten kaula amal jaki, ngiring beten kaula sareng pansedaya
areng sareng amuji ban asyukur dak kanjunanipun Allah Subhanahu wa taala atas rahmat nikmat taufik hidayah ban inayah saetepake dak kalaban panjenengan kalaban maos hamdalah telu kalih alhamdulillah 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 karena pada dawuh Kanjeng Nabi idza an'amallahu ala 'abdin min nikmatin faqala alhamdulillah faqad adda syukraha. Bila Allah Ta'ala beri nikmat dak kasitung kabula pas kabula kelak maca alhamdulillah berarti ampun nekanin nyukurin nikmat saya paringi Gusti. Wa in qala hasaniyah mun maca alhamdulillah dukaleh jaddadallahu sawaban bi Allah Ta'ala beri ganjaran anyar. Wa in qala hasalisa mun maca alhamdulillah telu kalih ghafarallahu dzunubahu sabadan tusana saporah ban Gusti mantar sabada tusa kula ban panjenengan saporah amin Allahumma. Utamana nikmat paling rajah nikmat Islam dan iman. Moga-moga tetap sampai ke sangu saya kula ban panjenengan. Jawabuna Sayyidina Ali a'dhamun ni'am al-mautu 'alal Islam wal iman. Paling rajana nikmat orang nikah mun mate Islam ban pegentengin orang pasokiin orang pejabat tengking apa yang mate na mate kamper ada gunana yobbar badai dalam apoy nara na'udzubil mantar selamat kapi kula ban panjenengan amin. Nikmat nomor 2 seraja yang malai aras sangkelen kabula nikmat dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kula ban panjenengan terangkat menjadi khairul umam paling bagus umat nang alam nikah bro kana andi Nabi Kanjeng yakunu khairal anbiya'i wa ummatuhu khairal umam. Kanjeng Nabi paling bagus Nabi maka umat terangkat paling bagus umat amin Allahumma. Moga-moga termasuk umat sedati kebanggaan Kanjeng Nabi amin. Nikmat nomor 3 nikmat paringi lanjang umur sareng Gusti Allah kula ban panjenengan bisa ikunake ibadah dak Gusti kong langkong nengah saat mangken kula ban panjenengan menghadiri acara sesangat mulja kika dento haflatul imtihan madrasah Ihyaus Sanafi minangkah selamat dan asyukur dak Gusti Allah asyukur dak Gusti Allah Ta'ala nyelamatin lembaga ikak dinto lembaga moga-moga itu tanah barokah sareng Gusti Allah madrasah musalla sedayana itu tanah barokah sareng Gusti Allah bada orang morok orang ngaji ila yaumil kiamah amin Allahumma. Santrena tambah lebur ngaji guruna tambah lebur morok amin Allahumma. Ngaji seikhlas morok karena mun tak ikhlas ada kehunan manter nikah tapi sajan bagus lembaga sajan aktif sajan bagus madrasah sajan bagus murid tambah kencang masyarakat tambah kencang si mengaji karena merupakan situng kewajiban dari Gusti Allah gila ampun banyak itu ngakibi ya nanggi seorang ngaji nikah merupakan kewajib orang mun tak ngaji celaka badaya junna Gusti oke orang mun tak ngaji nikah mun mate ikakan onar cetak oke mun tak mun derma tenang kisah mana sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an nikah oning nyalatin ring mate pas cetak agrinya
Kapan buka ternyata bodoh ular ngikek kecetak ke mayit nih kan. Mayit napa? Cetak ke mayit kayak oh. Akhirnya pentong bi sahabat. Paten nabi sahabat ular sing ngikek kecetak ke mayit nikah. Ternyata ular nih termasuk ular ajaib. Pas ular bisa dzikir dak Gusti. Ular pas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lima taqtulunani wa laysa li dzambun wala khata'un qad amaroni rabbi an wa antiba hadzal mayyit ila yaumil qiyamah. Ular pas bisa dzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah arep pareng engko mepate nereng dan ular. Engkau ria tandi susah tandi salah engkau perintah pangeran kang nyiksa mayit dia sampai hari kiamat. Katanya akibi para sahabat wa ma khotoyahu apa dosa nama mayit jalar salah su khotoya dan ular telok dosa nama mayitnya sampai kike ular kapan mati ke tegeh telok dosa apaan dosa telok nika nomor situng. Karena idza sami'al adzan la yaju'ul jamaah. Ngiding adzan yang tak gelem berjamaah. Lain mau soreng rang tengah, rang tengah ngiding adzan ngedik-dik. Tak tahu ngedik-dik doma. Oke. Mun ngiding adzan berjamaah. Mun tak berjamaah, mun mate keke oh. Olah. Alhamdulillah saya enggak tengah teh. Tanggi. Tidak teng bajang berjamaah. Nang hadis lain kanjeng Nabi mamana al baja'ah mamana al jamaah mana Allahu sahada. Orang mun tak gelem al salat berjamaah mun matiyah tak bisa maca syahadat. Etalken la ilaha illallah aweng tak gelem. Mun orang tak gelem abajang ber saya ngak enteng salat berjamaah. Muntah enteng bajang berjamaah sampean bakal beri kamuljan lima perkara. Sebut kanjeng Nabi mendawama ala salatil jamaah akramahullahu bi khamsihi sal. Orang seistiqomah bajang berjamaah maka bi Allah taala beri kamuljan berapa? Lima perkara. Nomor situng yadkhulul jannah bi ghairi hisab. Masuk surga bi ghairi amin Allahumma. Nomor 2 yuqta kitabahu bi yaminih. Kita amalah bagi kalaban tanang kangan. Nomor 3 yamurru ala siratikal barqil khatib. Lebat teteh pada musolat kelap napor. Nomor 4 yurfa'u anhu adabul qabri. Ilmu kubur bakal ilang aki dari seksa ko. Selamat aki dari seksa ko. Kubur. Nomor 5 kemuliaan nomor 5 yumfa anhul fakru fid dunya tak fakir pada alam dunia apa soki orang mun ahli apa jang berjamaah ikaso tak miskin tak fakir amin Allahumma la jeling mun selek pot repot dina tanya aki apa jeung ada remah oke berjamaah arang-arang nggih nama nggih manter pah cangkang ada budi amin Allahumma. Nomor 2 tuh sana keke onar bilis entar ke kopeng bilis agak goki entar ke kopeng nggih Allah. Nomor 2 tuh sana keke onar. Nomor 2 la yuaddi zakat amwalihi tak gelem majar zakat soki mun sokin keng tak gelem zakat mun mate keke onar ki naudzubil. Nomor 3 apa tuh sana nomor 3 iki ke onar la yasma'u qaulal ulama tak gelem mirngaki dawuhna ulama tak gelem ngaji mun mateh keke tero keke onar ya lejak ngaji mun tero tak cepat dia onar naudzubil. Alhamdulillah lagi
Nanti jembeake nikah kula ban panjenengan sedaja akompol imtihan nikah selamatna lembaga makle lembaga nikah mantar paring Nabi Gusti Allah taala karena mun syukur dak Gusti Allah taala bakal tambahi ban Gusti la in syakartum la azidannakum mun ban kapi syukur bakal tambahi bi Allah taala mantar paudi bi Gusti Allah taala jasana maki Abdul Qahir lagi kuruna panjenengan sedaja tangki sampian santri menolongin madrasah tambah soki santri tambah sukses menolongin sampian madrasah nambahin nolongin makai nolongin khidmatan lil masyayikh apa teka guru eta tak bi Allah taala barokah saraja jan kempang rezekina jan kempang sabarna jan kempang usahana bekal sukses amin Allahumma roki santri tak nolongin lagi santri sa hubungan bagus tanzilul fuyudat lil murid al murabbit bisyaihi kucuran rahmat Allah taala barokah serajah turun deka murid sasampung ke guru asampung bagus ke guru bening asampung biasa asampung bagus ke guru apa tolongin keperluan guru tolongin antiyahnya mana asampung bagus ke guru karena aki apa perlu santri lamba compok nikah tangki abu kiai perlu aing orang kampung nikah angko aing di sungai oke masya Allah ngerena ekrena makai na tandi aing ekrena masya Allah melani ke berjemper orang tangki orang selam nolongin guru nikah berjemper alhamdulillah korpa ikhlas karena Gusti palembur nolongin guru orang mau nolongin guru apa teka guru apa teka ring tua jembar amin Allahumma ki nomor 2 ki asalamadhan imtihan nikah nyelamatin santri poterna panjenengan sing ngaji sak sekolah kantuh manter andia ilmu semam napa ilmu semanfaat ilmu ma yazidu bareng senambahin al-khawfu ilallah nambahin takut da Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ini ka ilmu semanfaat andi ilmu tambah takut da Gusti andi ilmu tambah bagus ibadahnya tambah bagus takut sangalakona dosa ini kenyaman ilmu manfaat mun ilmu setak manfaat jan bangal da Gusti Allah jan andi ilmu jan tak abajang jan tak apasah jan tak sekat apuh jan bengal meleng lakon main reng bini main noman abuh buan masya Allah nikah mun orang la tandi ilmu semam naudzubil antar andi ilmu semam faan kapi terus santai lagi lebur ibadah da Gusti Allah subhanahu wa ta'ala artena muka-muka kapi tangki nikah oleh barokah imtihan lagi oleh barokah imtihan santri senomor 2 nyelamatin masyarakat kanto makle masyarakat nikah dadi orang bagus lagi dadi orang makle masyarakat dadi orang seibadah kepada Allah taala makle dadi umat Kanjeng Nabi menjadi umat kebanggaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma Allahumma ja'alna min khiyari ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ni ketua namun mulut kasa lagi muka-muka ya Allah boleh saja tetiak ya umat min khiyari ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam umat Kanjeng Nabi sepelian seteti kebanggaan Kanjeng Nabi semabunga ke Kanjeng Nabi setermasuk sulusu yadkhulunal jannata bighairi hisab sepertiga umat Rasulullah masuk surga bighairi hisab amin Allahumma Allahumma ij'alna minhum muga-muga kuleban panjenengan dari mentro setiap sepertiga umat Kanjeng Nabi seistimewa masuk surga Gusti Allah dabuna ulama inna afdalan nas man kana ala khamsi hisan
paling utama manusia, paling bagus manusia, paling bagus umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun bisa ngelakonin 5 perkara. Antar perkara yang bisa. Lagi. Antar daripada Nabi. Boleh enggak abah selema ning kabah toro kemarin tapi David malam dia. Lagi. Nomor 7 apa? Mentro setiap umat pelian langsung kecolot ke surga. Mencolot ke surga, tak usah esek sekopur, tak usah esek neraka, tak usah ihisab amal, tak usah abuh seneng langsung mencolot ke surga. Muntro bisa 5 perkara lakonin, 5 perkara lakon. Al awal sepertama ayyakuna li ibadati rabbih muqbilan, selalu tekun ibadah Gusti apa jeng apa sah azakat haji berangkat menandi pese Jumat boy cek patoba Jumat cek pato maca Al-Quran aktif, adzikir sempat, ajiyah calon orang semancolot ke dalam surga Gusti. Amin Allahumma. Nomor 2 cepet bayin, malah cepet kemarin ya. Nomor 2 mentero mencolot ke surga. Nomor 2 ayyakuna mukhlisan zahiran wa batinan, kudu andi ates ikhlas luar dalam, kudu ikhlas luar dalam. Napa ikhlas nikah? Islah nikah ayyakuna qasduhu lil ibadah mahdud taqarrub ilallah. Di dalam ibadah andi sajdah keng tero pendekatan kepada Allah, terus semada Gusti, tero ridhoan Gusti. Sampai di dalam ibadah teroridon Gusti ini kenyaman ikhlas tak tero lain. Seasolat keng teroridon Allah, seapasah keng teroridon Allah, seazakat keng teroridon Allah, seazahadi si teroridon Allah. Beni tero keng ko carang katuan. Lagi. Semaca Al-Quran teroridon Gusti benih tero ekoda enak pinter maca Al-Quran. Lagi seasedekah keng teroridon Gusti benih keng tero ekocana soki. Keng teroridon Gusti abubu keng teroridon Gusti. Engko abubu keng tero nekana haji de orang kulan kadung yonceng bi orang rea ya. Nekana hajat terus mabunga atena terus ridon Gusti boles terserah sepenting kok abu-abu keng nyumpung ke orang andi perlu karena orang menekanin hajat orang Islam itunya sebu hajat petekah ya jona Gusti. Amin Allahumma. Pak ikhlas kapi saat dikir mah ikhlas tangki semorok pak orang morok muntah ikhlas masuk surga masuk neraka ada. Tanggi. Naudzubil. Orang morok, orang alim, dengan tanggi muntah ikhlas masuk neraka ka ada. Orang baca Al-Qur'an muntah ikhlas masuk neraka ada. Nuntut ya junna Gusti Allah. Duh pangeran, mi masuk neraka kula pangeran. Cek kula alim, morok pun areh morok. Ijak tak karena engkau dapun Allah Ta'ala liyaqalah annaka alim kakek yang teroi kocana orang kocana alim hebat alim pinter pidato kada je kelao sa pidato keng tero alam na orang keng tero ila gila orang tero baju ka orang mun pidato dia dia masuk neraka ada. Naudzubillah antar panai selamat lagi. Kok bulan ini saya pidato dia deki pacong ledaki ke neraka malaikat. Naudzubillah. Tadi
kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat puntun Allah Ta'ala ngocak deka bareng saaban tibi Ta'ala ke orang isroja maksiat tapi agelaan pidato dan mah hukum agelaan pidato ruah dosa raja dosa ad-dhahku minasyaiton agela termasuk setan agela termasuk iyakum kasrat ad-dhahki fa inna kasrat ad-dhahki tumitul qalbah jak banyak agela kan kanjeng Nabi karena agela dia mematikan hati orang ipa bengal kepi ke dosa manggi naudzubillah tangki apa boleh agela masjid ad-dhahku fil masjid minal kabair agela masjid dosa besar kadang Isra Mi'raj agelaan di masjid Masya Allah dosa raja kapir wah dosa sampai kau laki ke makai na kapi itu laki ke tuan rumah lagi ya naudzubillah bila maka ngastete tangki banyak orang empat tinggal masuk neraka ada senomor dua orang lampak mentah abu nyompang ria nyompang abu memberi abu bukan 10 juta 100 juta yang terus aleman rumah abu neraka ada aja celaka benih lampak rumah orang tang matang aduh dak makanan orang lah para dia palor ya apa saya serah akhir ya mungkin Allahumma shalli ala Muhammad mereka pas orang siap perang pada orang siap perang pas orang ada mentah ikhlas karena Gusti Allah Ta'ala orang siap perang fulanun syahid dan malaikat can orang arwah mati syahid la takulah kada dan gini Nabi jak ngucak daya arwah bingkoi ketela neraka ketela neraka bolan siap perang tak ikhlas perang keng terus sambil ngicok kelampin orang sekala perang ikala sambil perang sambil ngicok Masya Allah masuk neraka kia dan ada akhirnya kalah kening cocobi orang mati masuk neraka naudzubillah antar ikhlas sembilan nikah ikhlas mun ikhlas masuk surga dah ada orang sepenter maca Al-Quran ikhlas surga dah ada nikah seikat tangis alam nikah mun beda orang pinter maca Al-Quran pas mati alam nangis orang yang maca Al-Quran ikhlas karena Allah orang alim semorok sing amalake ilmuna masuk ke surga ka ada mun ikhlas karena Gusti orang selampa mun ikhlas karena Allah beda bangunan masjid bento beda bangunan musala bento beda madrasah bento pengajian bento sedebadan bento masuk surga dah ada nengka mun ikhlas karena Allah orang sa perang mati syahid masuk surga dah ada nengka masuk surga bigari hisab amin Allahumma amin nengka para aki milanika mentero masuk surga bigari hisab beramal yang ikhlas karena Gusti Allah saning kesambian mentero ikhlas karena Allah ya Allah dan gula seamal nikah keng nyopre ridon ajunan nyopre rahmat ajunan nyopre penyaporana ajun oke nikah ikhlasnya mana ikhlas karena Allah surmar telo mentero macolo dekat surga masuk surga bigoi hisab wa ayyakunan nasu min syarrihi aminan supaya masalamat orang lain dari kecubaan aban jahat kao ja ahlinya ken atena gangguan sampai ke orang gangguan orang gangguan batena orang sehingga sampai kolnokolan orang sampai makaduan ahli arasanan orang bak cobaan orang yang bersebar lagi ke orang banyak abuh aja celaka usaki sampai jahat ke orang sampai gangguan apa orang diandin orang lagi karena orang mau sampai ganggu ke orang lain siapapun kanjeng Nabi Muhammad SAW hidayatul mu'min a'dhamu indallah min naktil ka'bah wa baitil ma'mur khamsa asra marrah sabar orang nyake orang ahli nyake orang
ganggu ke orang, jahat ke orang, maka lebih raja tu sana ete pengcor ngancor Ka'bah musuh Baitul Ma'mur kacik 15 kali tekelan. Naudzubil. Nah, mantar selamat dan mantar tak jahat lagi. Mantar lagi. Senomor 5, senomor 4, senomor 4 wa ayyakuna bima fi aidin nasi aisan. Mentero mencolot ke swarga. Cek lebur ka diandiin oh. Cek lebur ka artana oh. Bilepi cek lebur ka binina oh. Cek lebur ka tegangana oh. Orang. Kata mun lebur ni ka akrena. Lebur ka artana orang. Krena. Lama kena saya kendengar. Ya kecok mayu. Encok. Celaka tak celaka. Lagi. Cek lebur ka diandin oh. Bireng to na le bagiin ya non kaki nak non kaki non alen dia non anun abu erangkang arpu sangkol celaka orang dia arpuan sangkol tiga no sangkol epeko lagi ka orang ni kang naudzubil nah tangki montro mencolot ke swarga jebuk rebuan sangkol paling bagus orang nikah orang sabri sangkol beni arpu sangkol okay. Paling bagus orang yang pandai berjasa, jangan hanya pandai makan jasa. Oke, jangan sampai pun perlu engkau letak lak ngalak ketang sangko lama anja, engkau ala kuati bain melihat TV. Nikah anak yang bagus, nikah anak sebagus. Tak terus ke diandino nih, tangki tak terus ke diandin deng tua tak terus. Kan diandin orang napa boleh? Nikah orang sepaling mencolot orang jaga swarga tingano. Amin Allahumma. Seterakhir mentero mencolot ke swarga. Seterakhir dikarinto wa ayyakuna lil mauti musta'idda. Senomor 5 nikah persiapan untuk kematian. Mikir sampean nyangwa apa kok kena ting mati. Babi sangko akal penyaba kelaban macam la ilaha illallah. Buat selamat dan kau berdilum kubur. Buat selamat dan kau kapan jaga di kubur. Buat berubah di malaikat. Karena jaga di kubur pada saya ketok tanah, pada saya ketok tilen, pada saya kembung tabun, abu, pada saya robot celeng, macam-macam jaga di kubur nih kan. Oke, buat selamat jaga leman panjenengan. Tempeng na amal, buat banyak nak kebagusan na musuh kecuban na. Tempeng amal samnya, lagi. Hisab amal ibarat ngaki benyan cuban apa benyan bagus benyan ibadah apa benyan maksiat nang hisab amal itu napa hisab kapi lagi nang sirot niteh nang tetes sangat panjang selanjengah pan berempan ibu tahun lagi bode petok pos nang tete nih kang petok pos itu ngepos ke pos perjalanan 3.000 tahun kali petok berapa serekor ibu bak kira tak takallam bak kira tak geger nang nite ning nikah masyaallah nikah kulaban panjenengan napa muntro selamat dari nikah napa sanggup untuk menyelamatkan dari nikah kepi dari selamat sampun mati nikah Allah Subhanahu wa taala ada di Al-Qur'an wa tazawwadu fa inna khairaz zadi takwa akabaya sango ban kepi paling bagus sango takwa da Gusti atau rok perintah Allah aja wilarang na Gusti ridho kepastian Gusti Allah mun Imam Qusairi takwa nikah li takwa arba'atu ahrufin takwa nikah 4 dadi esena takwa nikah supaya tertanam nang ati kulaban panjenengan napa 4 nikah wa ta'utadullu ala tawaddu usaaki kulaban panjenengan berarti orang saandap aso sambung tadi pasopan karing tuah paso kaguru paso kasetuaan paso kasopan katetangga paso mungkin seteretanan cak atau karan lagi kulaban panjenengan sedaya pasopan taburkan tawadu maka orang yang setawadu bakal diangkat di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tuh, nikah isna takwa. Nomor 2 qanaah. Qanaah nerimah bagian saya paringi Gusti
umpamana oleh hasil sakoni alhamdulillah. Arya paparing dari Gusti oleh tani sakoni alhamdulillah. Nyari cuko itase oleh sakoni alhamdulillah. Tahu kana nyari cuko tadi koleria. Engki nerima kebagian separingi Gusti. Nika muntro selamat dikulen panjenengan tadi. Jak sampai iktirot, jak sampai ikti nentang pas dena Gusti. Anikah, nikah permiaki walkof senomor terus nah wow pak wow senomor 4 cuma telok wow tadullu alal wara ngastete ke bareng subhat napa boleh ke bareng haram sing aja ngalaan bareng subhat nikah tak jelas halal haram beda nak kanak nyambi HP ya tang HP bel non sampai cong tandi dia 5 suara dia cong ada itu aja meragukan dia takok bareng kecoan itu oke, ini kenyang ada subhat, tak jelas halal haramnya dengan subhat. Jak beli dia, tak kebadana, ini kening polisi melekok bener penjara tak kersa. Nah itu ben, oke, singa bareng subhat, napa boleh bareng ha? Muntero selamat sesampun mati, jak ngakanan haram, jak minuman haram, jak abinian seharam, berarti bini seharam. Bini orang, bini. Nah untuk bil, atau bini na tibi, muntepan head atau nifas ke bini, haram, ha? Tinara laju kajele, makilah tepan head tepan bini, macam, cemah, oke, tepan head, tepan nifas, sampai angku si bini. Nah untuk bil, atau ngapin tepan orang ini dalam iddah. Orang iddah abuh iki baburu anan orang ki apin jangan leki baburu binin kampin cek kampin biko make kampin dia azina dia benare naudzubillah saya nggak cak binian bareng ha haram naudzubillah nikah muntro selamat dah sampun mati lagi senomor 4 iya wal ja'u tadullu alal yakin menaruh keyakinan kulaban panjenengan malian di keyakinan kebenaran Islam kebenaran agama kulaban panjenengan saja napa saja bapak yakin yang ngaji nih ketangki babanya mikir tandena kakobasana Gusti Allah subhanahu wa ta'ala telepon kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilmu hayatul Islam wa imadul iman ilmu riyah ketika udina Islam ben pangai iman orang mau ngaji Islam odi iman tambah kokoh tambah kuat tambah yakin dak Gusti Allah lebih ilmu akidah sehingga sampai tak ngaji ilmu akidah mun tak ngaji ilmu akidah kayak kena ancor mun ancor bisa murtad lah salah orang mentandi tauhid lah salah naudzubil berselamat dah mun santri lah ajari kapi tauhid lagi amin Allahumma amin mantur selamat dari murtad amin Allahumma sehingga kulaban panjenengan seteja setiap umat kanjeng Nabi sebajrah masuk surga bi dihisab amin Allahumma api reng tengah rekapi sehadir kapi muka-muka dadi reng selamat tanggi selamat masuk surga bi dihisab amin Allahumma amin lemak perkara ki buru lakonin muntero masuk asar ke biar di hisab amin Allahumma amin sekak dinto pengajian moga-moga dadi ilmu semanfaat serta jaga helapan kekurangan nyon seporah ngereng doa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin hamdan yufi ni'amahu kafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتخصرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرنا يا الله tetiaki batan kau ya Allah orang sahli ilmu ya Allah tetiaki orang bodoh batan kau ya Allah tetiaki orang sahli ilmu ya Allah sehingga tetika kasana acunan ya Allah jawaki tetiaki orang bodoh ya Allah seteti muasana acunan ya Allah muka-muka anak batan kau le ya Allah tetiaki orang sealim ya Allah
sing ngerti dalam masalah agama ya Allah, sehingga dadi orang yang selamat ya Allah, dadi anak sesoleh-solehah ya Allah. Amin Allahumma amin. Muka-muka ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakira wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban barakah. Ya Allah, paringin ilmu semanfaat badan kau ya Allah. Muka-muka lesan badan kau ya Allah, andi lesan selebur adik keda ajunan ya Allah. Muka-muka ate badan kau ya Allah, andi ate sehusuk ya Allah. Asolat kalaban husuk, adikir kalaban husuk ya Allah. Karena ibadah sekretari mada ajunan ya Allah. Sehusuk ya Allah, badan kau lah mantan bisa husuk ya Allah. Bisa husuk dalam asolat bisa husuk, adikir bisa husuk badan kau ya Allah. Muka-muka andi atas khusyuk, muka-muka andi amal seketerima doa ya Allah. Muka-muka andi amal seketerima, muka-muka andi rezeki secempur sehalan sebarokah ya Allah. Kangku isyarat ibadah doa ya Allah. Allahumma ij'al hadhihi al-madrasah nafi'atan mubarakatan ma'muratan ila yaumiddin. Allahumma ij'al hadzal musalla nafi'an mubarakan ma'muran ila yaumiddin. Allahumma ij'al hadhihi al-buq'ah nafi'atan mubarakatan ma'muratan ila yaumiddin. Waj'al tullabahu min ulama'il amilin ta'i'in arifina bika mustaqimina ala syari'ah muttafiqina ala syari'ah muta'allafina fil khairat hasanina al-ahlak mufarrihin mufakhirina ribahim ghair mahzunina lahuma wala musmitina li'adaihima zahidina fid dunya muwassa'ina fiha marzuqina rizqan halalan tayyiban barakan fih wa anta munna alaina wa alaihim bil ilmi nafi' wal fahmi sa'ib wa anta albisana wa iyyahum libasal afiyah wan nasat wa tuzayyana wa iyyahum bil unsi bik wa anta nadhifa qulubana wa qulubahum anil istighali bi ghairik wa anta ballighana wa iyyahum hajj baitillahil haram. Muka-muka kebutuhan kau ya Allah pada ke Mekah Madinah ya Allah. Daripada ke Mekah Madinah ya Allah, mana tak dia utang haji betul kau ya Allah. Muka-muka bisa nampak ke Mekah Madinah ya Allah. Setiap orang sekempang rezeki ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bihurmatil Fatihah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.